clear tu te Sipai le vekule tuntu ma chuan Mizoram chung le pon hnaruak awmte nadil theite kan lor khom le don ani pakhatna chuanin Commerce and Industries Commerce Wing Department hnaruak en masaila Assistant Marketing Inspector post pakhat regular aruaka hlohi pay level 4 singni sanga le zanga tanga singa sangruk le zariatin kar ani don ani hloza tur dik tak kan thredu ni chuanin sawrkara hnathawk hlo chu dan video ka siam thar kha in lo en don nia video link chu video description a hian ka da a kan lo check out don nia o thiam na ngai te class 12 HSSLC pass commerce mo economic subject la ho khadu tu sama chuan prefer an ni Mizoram middle school standard chin tal thiam angaya computer certificate triple CMO CCAMO DCAMO aeng mo ber pakhat kha nei angaya ni deal tu chukum som pariat atanga somthum le pasar in kar ni angaya STSC kaini tribal tatan kumnga upper age relaxation oma kumsomli le pahni thlengtan deal thai ani don ani application form hi Directorate of Commerce and Industries Commerce Wing Department Peter Street Mission Venga office un chungin lak chhuat thei ani a tin department website tradeandcommerce.mizoram.gov.in atangin online in form hi a download thei bokani dilna form hi Directorate of Commerce and Industries Commerce Wing Mission Veng Aizola November ni som pakhat thleng thelu thei ani application fee chengza le somnga STSC tan general tan chuan chengza ni pek lu ngal turani selection process a hianin written exam le personal interview omdona written exam syllabus application form le advertisement te hi website a download thein kada download link chu video description a hian a oma kan lo en chiang don nia pahnina chuanin PHE department hnaruak PHE department a hian junior grade of MES AESDO kan tiang chi kha post pariat ruaka regular a ngetani donani group A gazette officer an nia civil engineer a post pathum mechanical post pathni electrical a post pathum maruak donani hlohi pay level 10 singa saruk le za tanga nuai khat singni sangli le zanga inkar ani dona thiam na ngai te a hian BE civil emo BE mechanical emo BE electrical emo khatiang thiam na khanei ngai donani Mizoram middle school standard chin thiam ngaya tin deal tu chukum somni pakhata tanga somthum le pasar inkar ni angaya STSC tribal tan kumsomli le pahni thlengtan deal thei ani donani deal dan tur MPSC online portal mpsconline.mizoram.gov.in atangin online in form hi fill up turani a last date chu November ni sari ani donani online thohian application fee po hi pek ngal turani MPSC online portal form fill up na tur link chu hemi video description a hian a link omani selection process a hian written exam le personal interview mga lak turani a exam syllabus te advertisement le poimo dang te chu download thein video description a hian kada a kan lo check out don nia pathumna chuanin UDN PA department hnaruak assistant director town planning ani ya chu post pakhat aruak don ani regular a nget tho ani dona pay level 10 ani don ani singa sangruk le za tanga nuai khat singni le sangli zanga in karan hlo don ani thiam na ngai te a hianin bachelor degree in planning emo atluk pui thiam na khanei ngaya tin du thu sama chuan master degree in planning le associate member of Institute of Town Planners ni angai bokani Mizoram middle school standard chin thiam angaya kumsom ni pakhata tanga somthum le pasari in karta na dil thei dona STSC tan kumsom li le phani thleng dil thei ani donani dil dan tura hian MPSC online portal mpsconline.mizoram.gov.in atangin online in form fill up turani a last date chu November ni som ani donani online thohian application fee po hi pek ngal turani selection process written exam personal interview omdona exam syllabus te advertisement le poimo dang te chu download thei video description a hian kada a kan lo check out don nia palina chuanin Intelligence Bureau IB Ministry of Home Affairs nuaya MTS the security assistant ruak te en le donila India rampuma hian MTS security assistant ruak hi zaruk somsari le pasari post zaruk somsari le pasari aruakani Mizoram state bika hian post pakua aruaka security assistant post pathum MTS post paruk aruakani
hlo hi security assistant SA pay level 3 sing ni sang khat le saria tanga sing ruk sang kwa le zain kar ani dona MTS pay level 1 sing kha sang ria ta tanga singa sang ruk le zakoin kar ani dona ni thiam na ngai te SA le MTS deal tur chuanin class 10 metric pass ni kha tok maya security assistant SA tan bi khan LMV driving license tin motor chinchang shria driving experience kum khatal nei kha anni turani MTS ai ro kha chuanin class 10 pass kha atok mai donani age limita SAB security assistant ta khanin kumsom pariat atanga somni pasarin karta na dil thei dona STSC tan somthum le pahni thleng ngai na thiam na awmani MTSB ka kumsom pariat atanga somni le pangai in karta na dil thei dona STSC tan kumsom thum thleng dil thei ani donani dil dan tura hian online in form hi fill up turania Ministry of Home Affairs department website chu www.mha.gov.in atangin fill up turani donani link chu video description a hian kada ani form hi October ni somle pali atangin a fill up tran thei dona last day chu November ni somle pathum ani donani fill up thei huna hian form fill up dan tur video karon ti chuak le donani exam center a hian Mizoram tan chuan exam center aizola kan nei don ni khakha kan chin chi adonia exam syllabus advertisement le details poimo de chu video description a link download thein ka da kan lo check out donia pangana chuanin Indian Army hnuaia havildar le naib subedar direct entry hnaruak en leila Indian Army chuan sport quota in sport discipline hrang Sipai havildar le naib subedar rank ala le donani post work za chi hi soi fak thei la ni lo ma sela post sang ni chuang rin ani a din na form hi October ni khata tanga October ni somthum thleng apply thei ni donani application form chu hemi advertisement atop lama khanin oma kan lo chia thlanga advertisement top lama khanin form kha print out thein oma kan print out mai donani recruitment trials hei hi November ni somni atanga December ni somni in kara nei ani dona Army Center hrang India ram hun hrang khanin nei ani donani heng sport category ate hianin thiamna achievement nei angai ni athletics archery basketball boxing diving football fencing gymnastics golf hockey handball judo kabaddi kayaking and canoeing karate swimming squash shooting sailing taekwondo triathlon volleyball weightlifting wrestling wushu le winter games khang somni le paruka te khanin aing mo bora khanin thiamna achievement nei angai donani thiamna ngai te education certificate bi ka hianin zirlama chuan class 10 metric pass kha atok maya kumlama hianin kumsom pasari achan ve tanga kumsom ni panga inkar ta na dil thei dona STSC tan relaxation kha omlem lavani sport achievement nichina kanan soitak sport category somni paruk zinga engmo per pakhata khan achievement nei angaya state country ayo a lo fe chuak to tele loman lo la to te world championship Asian games Commonwealth games le World Cup Olympics kan tiang chi te a lo fe chuak to emo medal lo la to emo ni angaya ni chip chiar zokin advertisement a khanin kan lo en chiang don nia tin hlole physical measurement ang chi te po kha advertisement a chiang takina inzia ka kan lo bi chiang to mai donia selection process a hianin a written exam om lava direct entry sport quota ni wang khanin written exam om don lava ahma saberin field trials skill test angkha ani dona November ni somni atanga December ni somni in kara khan nei ani dona ni chuta chuanin physical test te standard test skill test ang chi te khan nei dona chuan medical test an nei lenga atopera hianin document verification nei dona ni kan soita kan khanin written exam om don lovani